Seratora disebut adoiku. Nasi hawatin roya di balu-balu ke disoy. Iya di kita anak kedoi macicak di tamatan ada. Ngaji no. Dan rupali semua silon dan semua apa bosi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senang dia mau baca itu asyo. Mana kata orang ngaji apa kering kalina. Alefu puno wau basana ro. Alefu tani alefu. Kalau mulefu. Oh, alefu. Alefu puno wau. Tani alefu. Alefu puno tahu. Ini parah. Mana kalefu puno tahu? Alefu puno wau. Alefu lom puno wau. Akan hai tuding kali nanti kasyo. Uli mati hoy na buhungi kun dia mulalin reme mender anak kamiseng. Ulang akan nafi baik ku di Fandri temak. Andre tem aja sana da munanai kan temet no. Tidak lagi silam pakinan na penghurai ki bahasa na. Na maca itu tahu ya sengin menda temek.